20-ak mališana koji trenutno borave u dječjoj bolnici sada mogu da prekrate vrijeme gledajući različite programe na novim televizorima, zahvaljujući donaciji kompanije IDEA. Obišli smo odjeljenje pedijatrije B i jako nam je drago što su mališani obradovali donaciji. Sigurni smo da će vrijeme koje moraju da provedu u bolnici brže i lakše proći uz omiljene TV programe, crtane filmove i zabavni sadržaj. U kompaniji IDEA uvijek se trudimo da posebnu pažnju posvetimo najmlađima u okviru naših društveno odgovornih aktivnosti koje sprovodimo u kontinuitetu. Da bi mališanima boravak u bolnici bio lakši, predstavnici IDEA su im poklonili društvene igre. Iz Instituta za bolesti djece istakli su da ovo nije prva donacija kojom ih je kompanija IDEA obradovala. Zahvaljujem se našim prijateljima iz kompanije IDEA na vrijednoj donaciji koja je upriličena Institutu za bolesti djece. Naime, dobili smo 11 TV prijemnika sa kojima smo opremili bolesničke sobe na pedijatriji B, na odeljenju na kojem se liječe djeca starosti od 2 do 16 godina. Ovo je druga donacija u nizu, tako da smo u toku ove godine dobili od kompanije IDEA dobili smo 26 televizijskih prijemnika sa kojima smo opremili sobe kompletno na dječjoj hirurgiji i na pedijatriji B. Uz donirane TV prijemnike imali smo i prijateljsku naklonost iz Telemaha koji su omogućili prijem kablovske televizije, tako da je učinjeno mnogo da se boravak djece u našoj ustanovi učini prijatnijim i da im se boravak u istoj učini manje stresnim. Da IDEA posebnu pažnju posvećuje najmlađima, potvrđuju i njene prethodne akcije. U decembru prošle godine organizovala je novogodišnji karavan koji je posjetio sva dječja odjeljenja u bolnicama širom Crne Gore i poklonima obradovao mališane koji su praznike morali da provedu van kuće. Također, IDEA je bebama rođenim 1. januara poklonila pelene do prvog rođendana. Iste aktivnosti najavili su i ove godine.